Omnyishenjero omukazi ahabwa orurembo rwambarra twasa Rita Bwahika yasiba hagati omu rurembo rwambarra rukusherra obushagiki kandi yashaba abantu okuteera akaruru k'enshonga kandi akihorere. Iwe okunda Kristo okunda Allah ohimsaranga onao ebeke nguwaisho munkuyanja wagambisa akaruru kawe ori kutekinga President Museveni chikofira hamwe na Rita Bwahika owakatambara nimbashaba nembabazi mutakaburaho mucere zaza kubashara mukaga akaruru kona tubitwakatira. Ogona yashaba bebyo kwerinda okukora kurungi omurimo gwabo. Ninye hanangiriza security police of course harimu aba UPDF harimu ebitongore byona mutakwata side byona twena mutwikirize abantu babe no batera akaruru. Ninye hanangiriza ba structures za NRM barekeraho ubabikiriza abantu barunda bebembeza bariko akaruru ko kutorana mukuru w'ihanga hamwe n'abanyishenjero nikija kuterwa hizo bariyo rwa kanisa biteji 215 ba MP abari kubasa okukorera abantu Rita Bwahika 215 rwakana ni kushabo mpumuzi kushabo cere era karuru okakume kandi bakarangira nishahemwe orwakana okwikasha 10 mukama abandende enikarowe Omugani makuru ofisi za kakiiko ka Electoral Commission omurimbarra irizoba nibwe batunga omu butongoro bururu oburikuza kukozesa ubwo kutorana abebembeza aha rurengo rwa President hamwe n'abanyishenjero. Atura Violet Returning Officer wa Mbarara City niwe yayakira obukonjo obu kandi obubwizire omu boxes 5 kandi nagira ngo aha murundi ogu ebyome birikumanywa nka BTM nibiza kukozesebwa nk'ekiragiro. Ekiro ky'okutera akaruru after tomorrow tujja kuntera akaruru ekiro kyakana abagenda kutera akaruru kibalina kumanya kiringu akoma runda katweta biometric voter verification machine kali kigamba mu rujungu kiri mandatory kaina kora twina kakozesa a presidential directive obukarayanga kora polling must stop mpaka koma ako bakakozereho. So the do's are that buli muntu wena izire koma amaking sure nti atairemu thumbprint kandi amaking sure wangu ballot paper ye bagiscanning ako batagiscanning tibajja kugibara. So we want to stress ekya the machine ngwegenda kora kandi buli voter making sure wangu ki bascanning ballot paper atakabaire kora ki kukoma. Twaza kurika kyo 15 what should be the do's and don'ts namnonga mtezwa karuru na candidate. Do's and don'ts ebitu kwina kora tugende tukome. It is your right. What is right? Obugabe bwawe gendo tera karuru okoma omuntu wawe okwenda. The other do is that to keep emirembe tukwetaga emirembe polling station kyo kulabora leta kavyo bajja kukwata. The other don't, let me first go to the don't. Muza kubaza na ba candidates. Okay. Tags zanyu zitaba obisani byanyu. Tags aba agents banyu zitaba obisani bya candidates. That will be campaigning ojja kuba no kyiteka ojja kuba nko campaigning. So tags aba agents banyu zitaba obisani byanyu. Borabo zikoze leader they are not mandatory. Utazibaha bahebaruha yo kubole kangu nibo bulano genda ba tag ekisani kibe kya agent. Kiki kuba kya candidate. Kandi nekindi tutuku no campaigning a polling station busaho ku bribing abantu a polling station busaho kwehe milimetali yanyu ha polling station gidio nali abantu abehe milimetali yabo nyo gidio ntakusobola ko maleka mutwale muyambe no kuyikirizibwa omukikuru yaza tene mani kanje mutera omukikuru aje no mwijukuru. Okay. Ni tukikiriza no problem. Ajeno mwijukuru aje amuyamba. Abantu abeya morning gidio na emerera gidio ntagenda kikora. Baita abantu abagenda polling stations boni behemiri mwe kuyamba abantu. Okay. Abo shitubaina. Buli muntu akwenda amuyamba aje no muntu we. Echange cha Mbarara City North china batezi bakarura bari kwikeme tware 532 kandi cye cha Mbarara City South bina batezi bakarure metwaro 8 rukume rushanja 2 mwena abantu bine bizubu by'amahanda abantu bine ebizubu bya umushoro nibija baba collecting umushoro konka services zigaruka konka nishangu mama mpira karuru niza kutwarira karyanyu niza garuka shitameni imwe abataka tukore nchiko shitame turobinge turi hamwe niza kubanje mwebembezi akutwara message zanyu kandi nkagarura answers. Ahabwa TV West ndi era achiza na Senyomo.
Gideon.